네. 그리고 뭉상한 사모님하고 이화일님이 네. 음, 지금 그 다른 데로 출발해야 한다고 해서 일단 차 안에서 듣겠다고 하시네요. 아, 예, 예, 예. 아까 뭐 움직이는 아이고, 화면 나오시던데. 예, 알겠습니다. 아, 예. 그래요? 네. 전 앞으로 신경을 많이 쓸게요. 아, 제가 네네네. 하니까 좀 약간 그런 것 같아요. 느낌이 드는. 어떤 거요? 아니요. 저는 그 차 안에서 이렇게 한다는 걸 하니까, 어. 이래도 되겠다라는 그런 생각 들지 않았을까 싶어서 걱정이 되네요. 아, 앞으로 아니, 그 신경을 많이 사모님 거는 안 쓸게요. 보이고, 사모님은 잘 모르겠고요. 아까 보니까 어떤 분이, 지금 여기 이동하시네, 여기. 이동하시는구나. 차에서. 네네네. 네, 알겠습니다. 자, 계속 이어서 하겠습니다. 네. 자, 하나님께서 이 세상에서 이 활동적으로 역사하신다는 말이 무슨 뜻일까요? 음. За тэгвэл бурханы хаанчлал тэг эзэн өөрийнхөө хаанчлал дотроо одоо ингээд тий үйлдэл гэдэг нь ямар утгатай гэж бодож байна? 자, 물론 여러 가지 일들을 다 하나님이 관여하시지만 가장 중요한 일은 이 죄인들을 찾고 계시는 일입니다. Тэгэхээр бурхан олон зүйлийг хийдэг. Тэгэхээр дундаа хамгийн хийх чухал зүйл нь үл чинь бурхан хүмүүсийг хайдаг. 자, 그래서 그 죄인들을 하나님의 나라로 들어가게 하시는 겁니다. Тэгээ ялангуяа гэмтнүүдийг хайгаад гэмтнүүдийг бурханы хаанчлалд оруулахыг хичээдэг. 자, 우리도 마찬가지죠. 여기서 이제 우리가 하는 일들 가운데서 이제 선교 부분을 말씀하는 겁니다. 이것이 하나님께로부터 왔다는 것입니다. Хэдүүлээ ингээд нэг үе үеэрээ бурханы ажлыг хэлэн үзэж байгаа тэр хүмүүсийн үйлчлүүдийн талаар үзэж байгаа. Гэтэл энэ бүх үйлчлүүдийн эцсийн гол зорилго нь юу юм? Тэнгүүд бурхан хүмүүсийг хайж байгаа гэсэн. Гэмтнүүдийг хайж байгаа. 따라서 우리가 해야 되는 첫 번째 바로 그 순종은 그 잃어버린 자를 찾으시는 그 일에 우리도 적극적으로 나서는 것입니다. Тэгэхээр бидний хийх ёстой зүйл нь юу юм гэхээр хамгийн түрүүнд эзний хүсэж байгаачлан орхигдсон тэр сүнснүүдийг одоо эднэр очиход нь 예수님께서는 자, 예수님께서도 그 나라를 말씀하실 때 거기에는 이방도 포함이 됩니다. 이방. эзэн Иесус бас хэлдэг тийм ээ. Түүний хаанчлал гэж ярьдаг. Түүний хаанчлал гэсэн агуулгад тэр юу орж байгаа гэхэл чинь ганцхан Израильчд ороогүй. Харин үндэстнүүд ч гэсэн орж байгаа гэсэн үг. 마가복음 12장에 보면은 이 악한 소작인이 나옵니다. 악한 소작인 비유. Юун дээр одоо нэг Марк номны 12 дугаар бүлгийг харах юм бол тэгэхээр нэгэн нэг муу одоо юу зарчил гаргадаг. 자, 거기 내용을 보면은 이스라엘이 만약에 하나님의 통치를 거절하면 그 나라가 다른 사람들에게도 옮겨질 것이다 라고 말씀하고 있습니다. Тэрний агуулга нь юу гэхээр чинь хэрвээ Израильчууд өөрийн одоо сайн эзнийг орхих юм бол хэн нэгэн хүн ирээд тэднийг бас захирах болно гэсэн агуулга байна. 하나님 나라에 속한 자들은 이 하나님의 선하신 목적을 이루어 드리기 위해서 하나님의 뜻에 따라 복종해야 합니다. Тэр утгаараа Бурхны хаанчлалын гэсэн товтголтой Бурхны хүмүүс ясна гэхэлэр чинь эзний өмнө дуулууртай байх нь их чухал байна. 이 회개가 곧 순종인 것입니다. За тэгэнгүүт дуулууртай байдал буюу гимшил гэдэг зүйл юунаас эхэлдэг гэхлээрэ юунаас дуулууртай байдлаас эхэлдэг. 그 의미가 다시 돌아온다. 예, 길을 벗어났는데 다시 바른 길로 돌아오다. 이런 의미가 있습니다. Өөрөөр хэлбэл гимшил гэдэг чинь юу юм бэ? Буруу эхний ихсэн цэгээс гажаад өөр зам руу явж хагаад буцаад тэр одоо ихэлсэн гажхаас өмнө байсан тэр зам руугаа ирэхийг хэлж. 예, 그렇기 때문에 우리가 이 순종이라 할 때에는 하나님 나라의 가치에 가장 우선순위를 거기에 두는 것을 말하는 것입니다. Тэгэнгүүт тэрэн дээр юу гэхэлэр чинь одоо
гимшил гэдэг нь болохоор чинь Бурхны хаанчлалын төлөөх тэр үйлсэд хэрэглэгдэхийн тулд буцаадын өргөө байранд ирэх ёстой гэсэн тэр ахалгаа. 마태복음 6장 33절에 보면 우리가 잘 아는 말씀이죠. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 했습니다. Тэгээ тэн дээр өсөлөөр чинь Матай номдроос хэлсэнтэй тэгэхээр та нар түүний хаанчлал болон тийм түүний зөвхт байдлыг хайгаарай гэж үүдэг. 그러니까 먼저 구하라 했어요. 우리가 Эхлээд 하나님 гэж хэлсэн. 나라에 대한 것이 앞에 있어야 됩니다. Тэгэхээр бид нар эхлээд яах вэ? Бидний сонголтын хамгийн түрүүнд хэмтүүл юу байх юм гэхээр одоо тэр байх ёстой гэсэн Бурхны хаанчлал. 다시 말하면 우리가 하나님 나라의 일을 앞에 두면 우리가 필요한 세상의 모든 것들을 우리에게 다 주시겠다 말씀하시는 겁니다. Тэгээ Бурхан юу гэсэн юм бэлээ? Эхлээд чи Бурхны хаанчлалын тэр ажлыг төлөв тавьж чаа. Тэгэх юм бол би чамд бусдыг нэмж өгөө гэж хэлсэн. 자, 그런데 우리는 그 반대로 생각하죠. 반대로. Тэгээ бид нар болохоор эсрэгээр нь бодоод байдаг. 우리가 세상에서 필요한 것을 먼저 주시면 그거 가지고 하나님의 일도 좀 하겠습니다. 이런 식인 거죠. Бид нар юу гэж бодлоо эхлээд та надад хэрэгтэй юм өгчөлдөө. Тэгвэл би надад чинь таны хаанчлалыг төлөв хэрэглэе гэдэг. 하지만 성경은 반대입니다. 그 순서를 우리가 잘 알아야 됩니다. Гэтэ Библи болохоор биднэрт өөр хэлдэг буюу тий. Тэгэхээр бид нэр тэр одоо нөгөө дараалал гэдэг зүйлийг сайн одоо бодох хэрэгтэй. 그리고 이 마가복음 1장 15절에도 보면은 그 하나님 나라가 가까웠다. 이렇게 말씀하고 있습니다. Бас хэдүүлээ Марк ном дээр харах юм бол Марк 1:15 дээр Бурхны хаанчлал ойрхон болцсон гэсэн агуулга байсан. 이 하나님 나라가 언젠가는 오겠지만 그것이 그렇다고 해서 우리가 예, 뭐라 그럴까요? 이렇게 느슨해지지 말고 그 음. 나라가 가까이 왔으므로 좀 긴장 이런 어떤 의미가 좀 있는 거죠. Тэгэхээр бид нар яг л хэлэр чинь бид нар одоо тий Бурхны хаанчлал ойртсон гэдэг агуулгыг харахтаа бид нар ингээд битгий сандрах гэхээс илүүгээр тий би хийх ёстой зүйл маань юу вэ гэдэг дээр ингээд анхаарах хэрэгтэй. 예, 그러니까 여러분, 자, 저도 마찬가지죠. 저도 이제 하나님이 부르면 이제 하나님 앞에 가지 않겠습니까? Бид нар Бурхны дуудах үед бас бид нар эзний өмнө очиж штэ тийм ээ. 이제 거기는 장소적으로도 그렇고 완전한 이제 하나님 나라가 되겠죠. Тэгэхээр бид нар яг л тэр үед нь чихнээс нүдээр харах болно. Бурхны хаанчлалыг. 오늘, 오늘도 지나면 이제 하루, 내일이 되는데 그러면 하나님 나라에 더 가까이 우리가 가고 있는 것이 분명합니다. Тэгэхээр бид нар одоо тэг хүмүүс тэгж боддог тэг цаг хугацаас хурдан юм а гэж яриад байдаг. Яг тэрэн шиг энэ өдөр байгаад би маргааш өдрөө дахиад үзэж чадна гэвэл бас л Бурхны хаанчлал руу ойртож байгаа. 그러니까 예수님께서 이 하나님 나라 가까웠으니까 회개하고 복음을 믿으라 이렇게 선포하시는 겁니다. Тэр утгаараа Иесус хвшилээ чинь Бурхны хаанчлал ойртсон шүү. Тийм учраас тэг гимшээрээ гэж хэлж байгаа гэсэн. 이 회개는 그래서 하나님 나라에 들어가기 위한 이 준비입니다. 준비. Бид нар энэ гимшил гэдэг зүйлийг харах юм бол энэ бол тэг Бурхны хаанчлал руу орохын төлөө би өөрийнхөө төлөө бэлтэж байгаа бэлтгэл гэдгийг ойлгох хэрэгтэй гэсэн. 그리고 이 하나님 나라는 우리가 말하는 그 이상의 것이 것입니다. Тэр Бурхны хаанчлал гэдэг бол тэ бас бидний ярьж байгаагаас ингээд илүү өөр гэдэг бас санах хэрэгтэй. 그러니까 행동이 따라가야 된다는 거예요. 그 나라에는 행동이 있습니다. 행동. Тэгэхээр харин энэ дэр харах юм бол тухайн улс одоо тэр юунд дээргүй Бурхны хаанчлал гэж ярьж байгаа бол тэр одоо үгэн дотор бас үйлс бас давхар явж байгаа гэдгийг бид нэр санах хэрэгтэй. 자, 그러니까 그 말은 뭐냐면 이 교회는 이 하나님 나라를 전파하는데 이 말로만 말로만 전파해서는 안 되고 우리가 그 나라의 실제적인 그런 삶을
우리가 살아야 된다는 것을 말하는 겁니다. Тэр бид нэр энэ дэр юу гэж юм уу чинь. Яг үнэндээ бид нар нөгөө тийм бодит зүйл рүү жоохон харж байх хэрэгтэй шүү гэдэг хэлж байгаа гэсэн. 이 복음이 기쁜 소식 아니겠습니까? Тэгэнгүүт сайн мэдээ гэдэг бол маш баяртай зүйл шүү дээ тийм ээ. 이 천국이 하나님 나라가 정말 행복하고 좋은 나라 아니겠습니까? Тэгээд бурхны хаанчлал гэдэг чинь үнэхээр аз жаргалтай тийм үнэхээр гоё тийм ийм зүйл шүү дээ тийм ээ. 근데 그 복음을 전하는 사람이 그 하나님 나라에 대해서 말하는 사람이 이 기쁨이 없다, 감사가 없다, 순종함이 없다. 그러면 그 사람은 하나님 나라를 모르는 겁니다. За тэр хэдийгээр бодож үзье л да. Тэгвэл бид нар ингээд ярьдаг те бурхны хаанчлал гэдээ яриад байгаа. Бурхны улс, бурхны хаанчлал гэж ярьж байгаа юм уу? Бодит амьдрал дээр надад тэр нөгөө нэг бодит тэр бурхны хаанчлал чинь гоё зүйл гэсэн сайн баяр мэдээ. Тэгээд бидний өөрсдөө тэр тунхаглаж байгаа хүмүүс нь өөрсдөө баярхоор байхгүй, талархал байхгүй байх гэж бодох юм бол юу гэсэн үг? 이 교회는 이 그리스도로 인해서 모든 사람이 하나님의 주권을 인정하도록 만들어야 합니다. Бидний чуулган яартай л чинь тэр бурхны тэр одоо хүмүүсийг тэр бурхны тэр гоё нөхцөл рүү тэгээд бид нэр одоо чиглүүлж урьж өгөх хэрэгтэй. 예, 다시 말하면 이 모든 것이 다 하나님께 달려 있는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо тэр хүний хүсдэг бүх зүйл бурханд байна. 그래서 선교는 예, 모든 이 세상의 질서를 지금 사는 우리 이 세상에서 질서를 자유롭게 하고 또 변화시켜 주면서 결국 인류에게 또 발전도 가져다 줍니다. Тэгээд Библи яадаг гэхэлэр чинь хүн төрлөختөнд хэрэгтэй. Тэгээд бүх одоо хэрэгтэй зүйлийн үндсүүдийг хаана байгааг хэлж өгөхөөс гадна тий тэр бүх 우리나라도 зүйл дээр 한국, ингээд нөгөө давхар 예, заадаг. Аха. 뭐 다른 나라도 그렇지만 우리 한국도 마찬가지입니다. 교회가 들어와서 선교사들이 들어와서 이 나라에 복음이 전해짐으로 해서 우리나라가 그래도 잘 사는 나라가 된 것입니다. Тэгээд тэр Библиэд хамт хөгжүүлж гисэн ирдэг. Жишээлх юм бол бусад улсууд ч гэсэн ялгаахгүй одоо юун дээр харахад ч гэсэндээ Солонгос ч гэсэндээ тийм байд. Библи орж ирснээс хөгжүүлэх гэсэн. 이 하나님 나라의 활동은 단순히 교회에서만 일어나지 않습니다. За тэгэнгүүт Бурхны хаанчлалын тэр одоо зүйлүүд тэр зөвхөн ганцхан цуглаанаас яадаг гэсэн юм биш байгаа. 물론 이제 교회에서 시작이 되는데 그 영향을 이제 세상이 다 받는 것입니다. За тэгэнгүүт одоо тэр чуулганы тэр соёл нөлөөнүүд дэлхийд бас мэдэгддэг. 그래서 그 사회 구조나 그 인간의 관계에 이런 모든 부분들이 이제 회복이 되면서 새로운 사람뿐만 아니라 새로운 사회가 이제 세워지게 되는 겁니다. Тэгээд тэр чуулганаар дамжуулаад ядлаа шинэ хүн тэг шинэ одоо юу одоо шинэ нийгэм тэг шинэ соёл ингээ үүсдэг. 이런 일들이 여러분, 이 교회로부터 또 선교의 하나님의 그 활동으로부터 하나님이 그렇게 만들어 가시는 겁니다. За тэгэнгүүт тэр чуулган тэг тэр үйлчлэлээр дамжуулаад яадаг гэхэлэр чинь эзэнтэй хамт байх тэр шинэ одоо үйлчлэл соёлд эхэлдэг гэсэн үг. 자, 하지만 우리가 분명히 알아야 될 것은 이 하나님 나라가 단순히 지금 어떤 병이 고쳐지고 또 어떤 이 부족함이 이렇게 해결이 되고 거기에만 있는 것이 아닙니다. Тэгээ бид нэр харах юм бол тэ Бурхны хаанчлал гэдэг нь зөвхөн одоо тэр өвчин эдгээлтэн дээр ч юм уу те одоо юу гэх зөвхөн нэг тийм одоо юун дээр байгаад гэдэг бас зүйл биш үү. 자, 그러니까 단순히 어떤 사회 변화나 발전으로 하나님 나라가 그 인간의 그 어떤 노력으로 이루어지는 게 아니다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол Бурхны хаанчлал бол тэг хүний хүчээр ч юм уу те тэгэж бий болдог зүйл бас биш үү. Тэгж бодсоноос өрөөсгөл. 자, 물론 이 사람들이 노력은 하죠. 하지만 오직 하나님께서 완성하신다. Гэхдээ мэдээж хэрэг бидний одоо нэг хичээлд хандлах хэрэгтэй гэсэн те гэсэн ч гэсэндээ эзэн Бурхны одоо үүсэд байдаг гэсэн үг. 따라서
이 하나님 나라를 기다리는 사람들이 있겠죠. Тэгээ мэдээж хэрэг бурхны одоо хүмүүс те бурхны хаанчлалыг хүлээж байгаа хүмүүс ингээд энэ дэлхий дээр олон байгаа. 그 하나님 나라는 예수님을 믿음으로 그 나라가 이제 시작이 되는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол те эзэн одоо тэр нөгөө нэг эзний хаан улс хаанчлал яах вэ чинь Есүс итгэхээс ингээд бүсэл эхэлнэ гэсэн те. 그리고 믿으면 그 믿음의 열매를 맺혀야 된다는 것입니다. Тэгээ бидний асуудал чинь тэр үр итгэлийн үр жимсэх те маш ингээд нүг ургуулах хэрэгтэй байна. 자, 그 열매가 바로 회개이고 순종입니다. Тэгвэл тэр итгэлийн үр жимс гэж яг юу хэлж байгаа тийм үү? Тэр чинь өөрөө гэмшил болон дуулууртай байдал. 이제는 우리가 하나님의 자녀가 돼서 하나님 앞에 온전히 우리가 돌아서서 하나님 말씀 우리가 따라가는 것이 이 바로 하나님 나라다. Тэгэнгүүт өөрөөр хэлбэл те бид нэр тэр бурхны хаанчлалын дуулууртай байдал дотор дагах үед яг гэсэн бэ төгс болно гэсэн тийм. Тэр нэг болно гэсэн юм. 자, 뿐만 아니라 아, 예수님께서 또 선포하신 하나님의 나라는 그 믿는 자들이 서로 친교하고 또 교제를 나누는 것, 이것도 또한 하나님 나라다라고 말씀하고 있습니다. Тэгэнгүүт энэ дээр юу гэсэн хэлэр чинь одоо нөгөө нэг тийм бурхны хаанчлалууд дуулууртай байдлаас эхэлнэ гэсэн. 자, 그러니까 그 나라는 본질적으로 영적인 교제를 말하는 거예요. 믿는 사람들 간의 교제를 말하는 겁니다. Тэгэнгүүт энэ нод нөхөрлөл гэж ярьж байгаа тийм нэг байдал нэгтгэмэл байдал нөхөрлөл гэж юу гэж хэлэх юм бол эн чинь бурхны хаанчлалын хөвгүүдийн нэгдмэл байдлыг хэлж байгаа гэсэн. 자, 그렇기 때문에 이 평강은 하나님께서 믿는 자들에게 주시는 선물입니다. Тэгэнгүүт энэ дуулууртай байдал гэдэг зүйл юу гэхээр чинь бурхан өөрийнхөө тэр өөртөө хийж байгаа хүмүүст өгдөг билээ хат. 이사야 57장에 보면은 악인에게는 평강이 없다고 그랬어요. 악인에게는. Тэгэнгүүт яг гэсэн бэ? Тэр амар тайван гэдэг зүйл ч гэсэндээ бас бэлэг буюу муу нэгэнд буюу хорон мууд нэгэнд амар тайван байхгүй гэсэн. 그러니까 이 세상은 이 바다가 잔잔할 때도 있지만 또 이 바람이 불고 파도가 치고 요동을 치는데 그와 같다고 했습니다. 이 세상은 악한 자들은 그와 같이 평강이 없습니다. Энэ л хэдэр ч ялцгаа байхгүй тийм. Одоо тэр нэг юун дээр эзний бэлтгэгдсэн тэр тамд ч гэсэндээ амар тайван байхгүй гэсэн. Яг тэрэн шиг энэ дэлхий дээр байгаа тэггүй тэр хүмүүс дотор ч амар тайван байдгүй. 그래서 그 하나님 나라는 예수님으로 인해서 우리를 하나님의 참된 자녀로 만들어 가시는 겁니다. Тэгэнгүүт чинь бурхны хаанчлал юу вэ гэнгүүт чинь жинхэнэ тэр нэг амар тайвны тий амар тайвныг бэлэглэх болсон. 자, 그러니까 우리가 이제 그 하나님 나라의 하나님의 백성이 되는 거죠. Тэр бурхны хаанчлал гэдэг чинь юу вэ? Бурхны хаанчлалд орно гэж бурхны улс болно гэсэн үг. Бурхны одоо хаанчлал иргэн болно гэсэн үг шүү дээ. 앞에서도 말씀드렸지만 만약에 내가 한국 사람이다 그러면 한국이란 나라에서 태어나고 또 한국 그 정부에서 나를 이제 한국 사람으로 이렇게 인정해주고 할 때 나는 이제 한국 사람이 되는 거죠. Тэгэнгүүт чинь одоо түрүүнд хэлсэнчлэн тий тухайн альва нэг улсын харьяаны иргэн болыг үл яах хэрэгтэй юм бэ? Тухайн одоо зөвшөөрөл нь авагдана, мөн тэр улсаас авах хэрэгтэй тий бүхий л одоо эрхүүд нь авагдана тий эрхээ эдлэх болно. 따라서 하나님도 하나님의 백성들로 하여금 이렇게 부르셔서 그들로 하여금 하나님의 자녀로 변화시켜 주시는 겁니다. Өөрөөр хэлбэл тий тухайн яадаг вэ? Амар тайван байхгүй тийм хүмүүсийг өөрийнхөө хаанчлал дуудахтаа тэд нарыг өөрөө дуудаглаж чинь амар тайван руу урдаг гэсэн үг байна. 예수님이 이 땅에 오셔서 그렇게 하신 거죠. Тэгээ тэр хин хийсэн бэлээ?
эзэн Есүс хэлэхэд ирснээрийг ирсэн байгаа тийм ээ. 예수님이 찾아가서 만난 자들은 대부분 가난하고 또 억눌리고 소외당하고 이런 자들을 찾아가셔서 부르신 겁니다. Эзэн Есүсийг эзэн Есүс энэ дэлхийд ирээд тэр хүмүүстээр очиж уулзсан хүмүүсийг нь харах юм бол тий дийлэнх нь тий одоо цул дурай ядуу тий бас одоо тийм хүмүүс байсан. 이들이 세상에서는 지옥처럼 살았지만 예수님을 만나서 이제 그들이 하나님의 나라, 하나님의 백성이 된 거죠. Тэгэнгүүт тэр хүмүүсийг харах юм бол тий энэ дэлхийд яг тэр нэг эзэн бурхны тий хаанчлалын төлөөх гэж хэлсэн хүмүүс. 예, 그러므로 이 하나님 나라는 이미 임했고 또 그 나라가 우주적으로 이제 그 영역을 이제 계속 확장시키고 있는 것입니다. Гэхдээ харах юм бол бурхан яасан бэ? Тэрийг те одоо хүмүүсийг дуудсан тэгснээрээ баг багаар яаж хэлсэн эсний хаанчлалт, бурханы хаанчлал гэдэг зүйл тэлгэцээр байгаа гэсэн үг. 자, 그리고 이제 예수님이 다시 오시면 이제 그때는 이제 완전한 하나님 나라가 이제 세워지는 겁니다. Тэгэнгүүт яах вэ? Мэдээч хэрэг тэр одоо эзэн Иесусээр ихэлсэн тэр хаанчлал яах вэ? Эзэн дахин ирэх үед төгс болох болно тийм ээ. 예, 우리가 요한계시록에 보면은 그 나라에 대한 아름다운 모습을 이렇게 표현한 이 글들이 있죠. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол тэнцээ те одоо тэр бурханы хаанчлалын талаар те илэрхийллүүдийг биднэрт ингээд заасаарлаа. 예, 그래서 뭐 보석, 뭐 금, 은, 뭐 세상의 아름다운 것들, 이란 모든 것이 다 그 나라에 대한 아름다움을 이렇게 설명해 주고 있는 것입니다. Тэгээ тэрийг заахтаа яадаг лээ биднэрт ингээд нэг Бурхны хаанчлалын талаар хүмүүст ойлголт өгөхийн тулд олон гоё зүйлүүд зүйрлж байгаа. Тэгээ Тэнгэрийн хаанчлал бол артлын, мөнгөлгийн, эрдэнэслэгийн тий 무엇보다도 그 나라에서는 우리가 영원한 생명, 영원히 살면서 또 영원한 복을 우리가 누리게 되는 겁니다. тэгээ юу гэсэн блэ тэн дээр хамгийн чухал нь тэр улс бол мөнхөд оршин. Тэгээ бид нэр мөнхөд тэр улсад тий одоо иргэнээр амьдрал мөнхийн хаанчлалын Бурхны хаанчлалын тэр ерөөлөг эзлэн гэсэн. 하지만 지금은 우리가 말씀을 통해서 그 나라를 우리가 소망하면서 믿음으로 그 하나님의 나라에 대한 그 완전하진 않지만 그래도 우리가 그 나라를 우리가 맛볼 수 있는 겁니다. Тэгээ бид нэр одоо яашлах чинь тэр болтол яаж нэгмүүд аль хэдийн эзнийхээ өмнө дуулууртай байгаад эзэнтэйгээ хамт ингээд алхахдаа тэр хаанчлалын тэр сайхныг буюу амар тайвныг энэ дэлхийд амьдархдаа гэсэндээ мэдэх боломжийг олгосон гэсэн үг. 따라서 Амен. 하나님 나라 백성으로 사는 사람과 그렇지 않은 사람과는 진짜 하늘과 땅 차이가 되는 거죠. Тэгээ өөрөөр хэлбэл энэ дэлхийд амьдарч байгаа хэрнээ те Бурхны хаанчлалын тэр амтыг үзээ те хаанчлал дотор амьдарч байгаа Бурхнаар өдөрдүүлээд амьдарч байгаа хүн болон амьдрахгүй байгаа хүн хоёрын ялгааг бүс нараас эндээс харж болно. Тэнгэр газар шиг ялгаа гарч ирж байгаа. 그렇기 때문에 이 하나님 나라의 하나님의 통치에 대한 개념은 그리스도 중심적인 것입니다. Тэр энэ дээр харах юм бол тэр Бурхны хаанчлал гэдэг зүйл за Бурхны тэр удирдлагын дор байна гэдэг эдгээр агуулгууд нь юунаас гарч иж байгаа юм чинь одоо сая дахин үзсэнчлэн тийм ээ Христтэй холбоотой харагдаж байна тийм ээ. 그리고 우리에게 회개를 요구하시는데 그것은 아주 성경적입니다. За тэгээ эзэн Иесус юусэн блэ Бурхны хаанчлал ойрхон байгаа учраас гээд гимшиг санал тавьсан. Энэ нь бас Библийн дагуу зүйл гоо. 다시 말해 회개는 이 하나님께로 완전히 돌아서는 것을 말씀하는 겁니다. За тэг гимшил гэж нь юу гэлж байгаа юм чинь эзэн рүүгээ тэр эзнээсээ анх үүссэн тэр газар гарал руугаа буцаж ирэхийг хэлж байгаа гэсэн. 자, 그런데 이 하나님의 나라를 단순히 세상에서 어떤 정의를 이루고 평등하게 만들고 어떤 자유를 누리고 어, 그거를 동일하게 말하는 것은 성경적이지 않습니다.
За тэгэнгүүт хэдүүлээ хардаа гимшил гэдэг зүйлийг нэг яриад нөгөө талаас чинь тэг эзэн дотор эрхчлөөтэй бай хүснэ гэдэг ч юм уу те өснөө үйлдэх ч гэдэг ч юм уу ийм хүү зүйлүүдийг ингээд нэг дор ингээд юу гэдэг холилдуулж болохгүй. 자, 그러니까 이 세상에서는 자, 그런 나라를 만들고 싶어 하죠. 굉장히 행복하고 이상적인 그런 나라들을 예, 만들면 좋겠다, 또 만들 수 있다, 이렇게 이제 말을 합니다. Тэгэнгүүт энэ дэр юу ярьж тэгэхээр чинь бид нарыг өсгөлөж энэ дэлхий дээр те а, эзний хаанчлалыг те хаанчлалыг ингээд төлөх хэрэгтэй гэдэг ингээд сануулсаар л байгаа. 자, 하지만 예, 그리스도와 성경에 대해서 분명하게 말하지 않는다면 예, 그 나라는 그저 헛된 예, 그러한 모양만 있을 뿐입니다. Тэгээ бид нар яг гэвэл чинь Бурхны хаанчлалыг ярихдаа тий хаанчлал дээр ярихдаа зөвхөн хаанчлал яриад болохгүй. Гол зүйн болсон Христийг ярихгүй бол тэр л хоосон болно гэсэн. 그러니까 어떤 Амен. 사회 개혁을 통해서 정치적으로 어떤 독립으로 인해서 하나님 나라를 세우겠다. 이러한 기대는 이 성경적인 관점과 목적에서 거리가 멀다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол тэг хүмүүс гэж боддог. Бурхны хаанчлалын төлөө хаанчлалыг бүтээн байгуулъя гэдэг ч юм уу. Ингэж ярьдаг хүмүүс ч гэсэн итгэж биш хүмүүс ч гэсэн энд бол тэгээд тэр одоо гоё диваажийг бий болгох гэж ярьдаг. Гэтэл яг үнэндээ тэр дивааж буюу Бурхны хаанчлал гэдэг агуулгууд чинь Христэс хол байх юм бол энэ бол бүтшүүрүүлээ гэсэн үг. 자, 그렇기 때문에 여러분 하나님 나라에 대한 분명한 여러분 개념이 있어야 됩니다. Тэгэхээр тэгвэл бид нар яасан хэрэг тэр Бурхны хаанчлалын талаар ч тухайх тодорхой юм ойлгомжтой. 그 나라는 하나님의 명령에 순종하는 그러한 가운데에서 세워지는 겁니다. За тэгвэл Бурхны хаанчлал яа тийм гингут чинь нэгдүгээр Бурхан хаан болсон Бурхны тушаалын дагуу бий болдог. 그러니까 하나님 나라는 쉽게 말하면 하나님 말씀을 순종하는 그러한 자에게 세워지는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол Бурхны хаанчлал хаана үүсдэг гэхээр Бурхны үгэнд дуулууртай байгц нэгэн дээр одоо нэгэн 자, 우리는 өмнө үүсдэг 예, гэсэн. 자, 그래서 우리는 교회가 그것에 대해서 우리가 잘 가르치고 전해야 되는 것입니다. Тийм учраас бид нар яах гэхээр чуулгандаа ч юм уу те тэр талаар бид нэр сайн зааж өгөх хэрэгтэй. Эзний 단순히 복음이 없이 사회를 어떤 새롭게 만들고 어떤 어려운 자를 도와주고 이것은 진정한 이 복음화가 될 수 없습니다. бид нар мэдээч хэрэг сайн мэдээ тараах тэр янз бүрийн зүйл хийдэг. Гэтэл эцсийн дүндээ тэгвэл тэр Тэнгэрийн хаанчлал, Бурхны хаанчлал гэдэг чинь хаана үүсэх юм бэ гэхээр зүгээр нэг дулаахан үйлчлэл хийгээд ч юм уу юм тараагаад ч юм уу ийм зүйлээр үүсэхгүй. Энд бол харин ялах дуулууртай байдал дээр үүснэ. 물론 여러분, 제 말은 그런 일들이 필요 없다는 말씀이 아니고 Мэдээч хэрэг 복음이 тэр 있어야 된다. тийм мэдээч хэрэг одоо тийм үйлчлэл хэрэггүй гэж ерөөсөй хэлээгүй шүү тэрийг анхаараарай. Сарай голцсон нэг үгтэй төлөв бодох хэрэгтэй. Голцсон юм сайн мэдээний голцсон бол Иесус Христ 그러니까 загалмай 다들 байдалд 하나님 나라에 대한 오해가 이 외적인 것만 생각하는 겁니다. 보여지는 것만. хүмүүс юу ч одоо ингээд чинь хаанчлал за тэгээд сайн зүйл үйлчлэл төр гэж ярихлаар гол нь харагдаж байгаа зүйлүүдээр төвлөрөх гэдэг. 이제 가령 예수님이 그 병자들을 고쳐주고 하죠. Яг мэдээж хэрэг эзэн Иесус хэлсэн бэ. Өвчтөе хүмүүсийг эдгээсэн тий. 그가 병에서 나았지만 진정한 구원은 그가 믿음으로 영적인 구원을 얻게 되는 것입니다. Гэтэ тэр хүн тухайн хүмүүс юу гэм хатын үед одоо эдгэрээд ингэсэн боловч тэр хүний хамгийн гол зүйл нь юу юм бэ? Жинхэнэ итгэл нь сүнсээр ирэх хэрэгтэй. Сүнсээр аврал. 자, 그러니까 예수님이 모든 병자들을 다 고쳐줄 필요가 없어요. Тийм болохоор эзний гол зорилго бол өвчин эдгэх биш шүү дээ тий. Тэр бүх хүнийг эдгэхгүйс болно. Шаардлагагүй. 병이 나았어도 그가 만약에 예수님을 믿지 않는다면 그 사람은 구원을 받지 못한 자입니다. Яагаад тэгэхээр хэрвээ тухайн хүн өвчнөд эдгэж болно. Гэтэ махбодны эдгэсэн ч гэсэн сүнс нь аврал аваагүй тэр хүн юу эцэг үнтэй авралтаагүй юм болж байна.
예수님 시대에도 병자들이 많았겠죠. Эдний Иесусийн үед ч гэсэндээ яаж исэн болоо? Өвчтөн хүмүүс бол олон л байсан. 그러나 예수님이 그들을 다 고쳐준 게 아니에요. Тэр эзэн Ясус хэлээ чинь тэр бүх хүмүүсийг эдгэхтэр одоо гол анхаарлаа тавиадаг гэсэн. 중요한 것은 어떤 병자를 고쳐 주실 때, 아, 저분이 하나님의 아들이시구나. 그 믿는 자들이 참된 구원을 얻게 된다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл тэр хамгийн чухал зүйл юу чинь тэр хүн те одоо жишээл Иесусийг те Иесус намайг эдгэсэн гэдэг тэр гол фокус биш те намайг эдгэсэн тэр чинь Бурхны хүү байсан биш те гэсэн ойлголтыг өгөхийг илүү чухалчилж байсан гэсэн. 자, 그래서 이 하나님의 통치, 하나님의 나라를 그 인간의 어떤 사회의 범주, 단순히 이 사회를 개선하고 발전시키고 여기에만 맞추게 되면 그것은 성경을 잘못 해석하게 되는 것입니다. Тэгээд биднээс ялгаахгүй нөө энэ гол нөгөө жанжин шугам гэдэг шиг те тийм зүйлийг алдахгүй байх нэг чухал. Тэгээд алдаад ирэхлээр яадаг лээ Библиэс ингээд баг багаар гажиж эхлэх гэдэг. 그러니까 한국에도 선교사분들이 오셔서 복음을 이렇게 전해 주시는데 복음만 전해 주신 게 아니고 뭐 병원도 세우고 학교도 세우고 네, 그런 일들을 많이 해 주셨습니다. Тэгээд одоо чухал жишээлх юм бол яг нөгөө нэг Христийн хайрыг дамжуулангаа Христийн сайн мэдээ дамжуулангаа хүмүүс яадаг тэр жишээлх юм Солонгост ч тийм зөвхөн сайн мэдээ дамжуулаад болохгүй эмнэлэг барьж өгөөл тийм сургууль барьж өгөөл ингээл нийгмийн хувьд ч гэсэн тийм хүмүүст махбодны хэрэгтэй тусалтай зүйлийг олон хийж исэн. 하지만 그러한 일들을 통해서 이 선교사분들이 가장 중점적으로 생각했던 것은 이 복음이 이 땅에서 잘 전해지기를 예, 바라는 마음에서 그렇게 한 것입니다. Гэтэ тэгж хийж байгаа гол зорилго нь юу гэхэл чинь гол нь түүгээр сайн мэд тарах гэдэг байгаа ш. Энэ сайн мэдээ те сайн мэдээ гэдэг хүмүүс зөв ойлгоосой те өөрийнх нь төрлөө гэдэг ойлгоосой гэдэг сэтгэлээр тэрийг магадгүй те тийм үйлчлүүдийг нэмэлтэр хийсэн баг. 자, 그렇기 때문에 이 세상에 보여지는 그러한 부분들은 이제 완전하지 못합니다. Тэгээ эндээ харах юм л хэлээ энэ дэлхий дээр нүдэнд харагдаж байгаа зүйлсүүдтэй тийм төгс байдаг. 왜냐하면 하나님 나라는 위로부터 오는 거예요. 세상에서 만들어지는 게 아니라 세워지는 게 아니라 위로부터 하나님 나라가 내려오게 되는 겁니다. Яагаад тэр Бурхны хаанчлал гэдэг зүйл яадаг юм бэ? Тэ хүмүүсээс эхлээд өгөгддөг зүйл ерөөсөө биш. Харин тэр яадаг л чинь дээрээс эхлээд өгөгддөг гэсэн үг. 따라서 인간들이 이뭘 최선을 다해서 이룬다 해도 위로부터 오는 하나님 나라와 비교가 될 수 없는 겁니다. Тэгэхээр өөрөө дарахад цаашаа ярих юм бол яаж хэлэх чинь тэр одоо хүмүүсийн хичээл зүтгэлээр хилдэж байгаа зүйлээс болохоор чинь тэс өөр гэж ойлгож болно гэсэн үг. 자, Ягаад 그렇기 л тэр 때문에 бол бусдад дээрээс ирэх мэтлээс ирдэг учраас. 자, 그렇기 때문에 우리는 기도할 때마다 하나님 나라가 임하도록, 그래서 하나님의 뜻이 이 땅에 이루어지도록 우리는 기도하는 것입니다. 그렇게 기도해야 Тэгээ 합니다. тийм учраас хүмүүс яадаг гэхээр залбирал дундаа яадаг гэхээр хаанчлалыг ирэх болтгоо гэж ингэ тунхагладаг гэсэн үг. 예수님의 윤리는 하나님 나라의 윤리입니다. Ирээс 23 залгаж. Ирээс 23 залгаар. Тийм болохоор яаж юм гэхэлэр чинь тэр одоо тий бид нөгөө тэр хаанчлалын талаар агуулгуудыг зөв гэх юм уу зөв талаас нь бид нэр аягүй сайн ойлгох нь чухал байна. 그래서 예수님은 자기 세대뿐만 아니라 모든 세대에서 예수님을 따르는 자들이 그 예수님의 말씀대로 살기를 진정으로 바라셨습니다. За тэгээд эзэн Иесус юу гэхээр тийм учраас ямар ч үеийнхэн хинч байсан гэсэндээ эзний гол одоо анхаарч исэн зүйл бол чинь чи үгийг анхаараарэ. Тэгээ үгийн дагуу амьдраасаа гэдэг дээр илүү анхаарал тавьчихсан гэсэн үг. 구약 성도들은 그게 이제 율법이죠. 성경이죠. Аа. За тэгэхээр хуучин гэрэн дээр яасан хүмүүс хуучин гэрээний итгэгч нар чинь болохоор чинь хуучин гэрээгээ тий. 이 성경이 곧 예수님이고 말씀인 것입니다. За тэгэхээр одоо энэ өөрөөр хэлэх юм бол тий Библийн үг тий эзний одоо илүү санал болгосон зүйл нь эзний үг байгаа. 자, 그렇기 때문에 하나님의 백성은 예수님의 말씀, 그 말씀하신 하나님의 나라의 원리에 따라서 우리가 살아가야 된다는 것입니다. Аа. За тэгэнгүүт бид нэр яах вэ гэхээр үгийн дагуу ерөөсөө үгийн дагуу
тий амьдрах нь хамгийн чухал. 그리고 교회는 이 세상에서 우리가 우리의 삶을 통해서 하나님 나라의 그 실제를 나타내야 합니다. За тэгэнгүүт бид нар яг л чинь а одоо яаж юм хэлэх чинь бид нар Бурхны хаанчл гэдэг зүйл дээр одоо тийм төсөөллөөр биш жоохон бодитоор буух хэрэгтэй гэсэн үг. 그러니까 그것은 교회에서 하나님의 나라와 그 나라의 왕이 되신 하나님을 증거해야 된다는 것을 말하는 겁니다. Тэгээ өөрөөр хэлбэл сайн мэдээд харна гэж юу гэж байгаа гэхээр чинь Бурхны хаанчлал гэж юу гэдэг байгаа юм? Тэр хаанчлалын хаан болсон Бурхан гэж хэмбэ гэдгийг тараахыг хэлдэг. 다시 말하면 하나님 나라의 중심은 하나님이십니다. Бурхны хаанчлал гэдгийг агуулгын гол үндэс нь гол төв нь Бурхан өөр. 우리 인간이 주인공이 아니에요. Тэрнээс биш хүн нэг төв нь биш. 하지만 우리를 통해서 하나님의 영광이 드러나기를 원하시는 거죠. За тэгэнгүүт яаж юм гэхээр чинь тэр одоо тэр чухлыг биднэрээр дамжуулаад Бурхан хүмүүст та нар ингэ дамжуулаач гэж хүсэж байгаа гэсэн. 그러면 교회에서 우리는 우리가 한 일을 우리가 자랑해서는 안 됩니다. Тэгэхээр бид нар яг л тэр чинь тэгээ өөрийнхөө хүн гэдэг магадгүй тэр үйлсийн төлөө хаанчлалын төлөө хийж байгаа альва үйлстэй өөрийгөө дүүлгэх нь бол утгагүй. 하나님만을 드러내야 한다는 것입니다. Тэгэхээр зөвхөн эзэн бурхан л яах ёстой гэлээ өөрийгөө илэрхийлэх ёстой. 모든 것이 다 하나님의 은혜 아니겠습니까? Тэгээд бүх зүйл нь ясан дээр бидний шороотхоос хөдлөж байгаа бүх зүйл бурхнаас өгөгдөж байгаа ерөөл ивэл. 근데 우리가 조금 이렇게 한 것에 대해서 어, 내가 한 것을 이렇게 드러내고 자랑하고 싶은 마음들이 있죠. За өөрөөр хэлэх юм бол те гэхдээ хүмүүс яадаг гэхээр нөгөө махбодтой юм байна. Өөрийнх нь зам дотроос нь онцлцоод байдаг. Ямар нэгэн зүйл хийж тэрийг илэрх харах гэж хичээгээд байдаг. 만약에 이 사회 조직이나 이런 모든 것들이 없어진다 할지라도 하나님 나라는 계속됩니다. За тэгээд яг энэ үе гэхдээ миний амьдарч байгаа, таны амьдарч байгаа энэ үе ингээл өнгөрнө. Дараагийн үе дахиад бос гарч ирнэ. Бурхны хаанчлал харин өгöd байсаар болно. Амен. 꽃은 마르고, 풀은 마르고 꽃은 떨어져도 여호와의 말씀은 Цэцэгтэй 세세 гэж хэлсэн. 영원토록 있다고 했습니다. Тэг яг ялгаа ахгүй. Цэцэг угаасаа ингээл тухайд ургадаг. Тэгээд үеинд болохоор бөхдөг штэ тий. Ижлэх. 자, 그리고 하나님 나라가 이제 결국에 임하게 되겠죠. 그 징조에 대해서 마태복음 24장이나 또 누가복음 28장, 마가복음 13장 그 마지막 부분에 말씀하고 있습니다. За тэгэнгүүт Бурхны хаанчлалын талаарх тэр нөгөө тэр нуугдсан эрдэнэс гээл те сувд гээл те энэ одоо юу гэдгийг Лук номон дээр, Мата дээр, Марк дээр айл айлтан дээр нь эзэн Есүс тунхагласаар л. 뭐 지금도 전쟁은 있지만 이제 마지막 때에는 더 큰 전쟁이 있게 되는 것입니다. За тэгэнгүүт яадаг гэхэл чинь энэ дараад нь харах юм л яаж хэлэх чинь дараад нь энэ нэслэтэ илүү том зөрчлүүд ингээ үүснэ тохиолдол байна. 지금도 뭐 기근도 있고 또 여러 가지 자연적으로 재해도 있고 또 질병도 있죠. За тэгэнгүүт янз бүрийн зүйлсүүд гарч ирж штэ тийм ээ одоо нөгөө нэг тэг байгалийн үзэгдлүүд ч гэсэн гарч ирнэ. 네, 그러나 예수님께서는 이제 마지막 때에 그러한 재난과 기근 이러한 것들이 이제 일어나게 되는데 그것이 이제 마지막 때의 시작이다 이렇게 말씀하고 있습니다. За тэгээ харангууд те одоо нөгөө тэр эцсийн тэр тэнгэр хаанчлал ойр тусам гарч ирэх тэмдгүүд байгаа те тэр бол ингээд одоо эцсийн өдрүүдэд гарч ирэх тэмдгүүд гэж ярьсан. Зөрчилдөөн 무엇보다도 예수님은 이 사람의 미혹을 받지 않도록 주의해라 이렇게 강조하십니다. тэгээ эзэн Есүс юу гэсэн бэ? Хамгийн чухал нь чи юу яагаар гэсэн те хүний уруу татлахаас болгоомжлоор гэж хэлсэн. 미혹하는 자들이 뭐 이전에도 있었지만 이제 마지막 때에는 더 이제 극렬하게 나타난다는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол
шиг эцсийн үеүүдэд бол илүү эдийн хүчин гэж хэлсэн. 이 무엇보다도 믿는 자들에게 있어서 이제 이 핍박을 받게 됩니다. 핍박. Өөрөөр хэлэх юм бол ялангуяа итгэгч хүмүүсийг авчрах тохиолдол их гарна гэсэн. 네, 그런데 예수님은 제자들에게 그런 일이 시작이 돼도 두려워하지 말라 이렇게 말씀하십니다. Тэгээ эзэн Есүс юу гэсэн бэ? Тийм үед ирнэ. Гэтэ битгий ягараа гэж хэлсэн. 그 이유가 어디 있겠습니까? Түүний шалтгаан нь юу байсан бэлээ? 이 모든 일을 하나님이 하시기 때문에 우리에게 두려워하지 말라 이렇게 말씀하신 거죠. Тэгээ яагаад гэвэл тэгж битгий яа гэж хэлсэн шалтгаан нь юу гэж байна? Ясрын дээрээ бүх зүйлийг хэн хийж байгаа юм? Хон өөрөө хийж байгаа гэсэн. Тийм учраас битгий 그리고 또 ягараа 우리가 гэсэн. 해야 될 것은 깨어 있어라. 그리고 주의해라. 이렇게 말씀하십니다. Тэгээ биднээс тань юу гэсэн бэ? Харин та нар сэргийг байгаарай гэсэн. Бас биднийг болохоор залбираарай гэсэн. 그래서 우리는 이 마지막 때에 이제 교회가 이제 핍박을 받게 되는데 이것에 대한 우리가 대비를 해야 합니다. Тэгэхээр бид нар яах вэ? Тэр зүйлүүдээр те аливаа зүйлээр сэтгэл зүй бүх зүйлийг бэлдсэн энэ бэлэн байх нэг чухал. 핍박이 언제나 있었지만 이 마지막 때는 큰 이런 이 환난과 이 어려움이 임하게 될 것입니다. Одоо тэр хавчлагууд ингээ яригдчих чаа. Гэтэл эцсийн дүндээ тэр төгсгөлд ирэхтэй бүх юмыг төгсгөлд ирэх тэр зовлон бол аль нь ч зөвлөхгүй гэж хэлсэн. 이제 앞으로 그러한 어려움과 또 이 거짓이 이렇게 난무하는 가운데에서도 우리 성도들이 계속 해야 할 일이 있습니다. За тэгэнгүүт тэр хуурамч байдлуудтай бид нар ч юм уу одоо тэр эцсийн үед ирэх болгонд тохиолдож байгаа тэр агуулгуудыг ирэх үеэс өмнө бидний хийх ёстой зүйл гэж байгаа итгэж хүмүүс юм. 그것은 바로 깨어 있으라는 거예요. Тэгээ биднэрт юу гэж хэлсэн бэ? Тэр нь болохоор чинь хамгийн чухал нь та нар сэргийгүй гэсэн. 그러니까 믿음을 저버리고 세상에 취하지 말고 또 두려워서 그렇게 낙심하지 말라는 말씀입니다. Өөрөөр хэлбэл сэргийг байг нь юу гэсэн үг юм? Тэгэнгүүт одоо нэг мансуураад ингээд байх биш те үгэнд анхаар те цаг үеийг хараад ингээд одоо бүү манар эдрэг суудаг байгаа. 그리고 더 나아가서 이 믿는 자들이 이 죽임을 당할 것이다라고까지 말씀하고 있습니다. Тэгэнгүүт эцсийн дүндээ таанд яаж гэсэн бэ? Бидний те та нар амиа шалтаж магадгүй штэ гэж сануулсан угаасаа эртнээс. 자, 그러니까 우리도 이 앞으로 이제 핍박이 있을 것인데 거기에 대해서 우리가 대비를 해야 됩니다. Тэгээ бид нар яг зүйл чинь альва зүйл дээр угаасаа цаг үеийг ирж байгаа үнэн бол те биднийг хүлээж байгаа зүйлсүүд ч гэсэн тодорхой. Тийм учраас бид нар сэтгэл зүгтсэндээ эхлээд урьдчилаад явах хэрэгтэй бэлдэх хэрэгтэй гэсэн. 그것은 무엇보다 우리가 기도하는 일입니다. За тэгэнгүүт бид нар юу гэх хэрэгтэй вэ? Хамгийн чухал нь их хэрэгтэй. 그리고 하나님의 말씀을 더욱 굳건하게 붙드는 것입니다. Тэгэнгүүт эхлээд бид нар Бурхны үгнээс те илүү өмнө өмнөхөөсөө илүүгээр бид нар ингээд нэг 그리고 두려워하지 말라 했습니다. тэгээ бас бити аягараа гэсэн. 왜냐하면 하나님이 함께 하시기 때문입니다. Яагаад тэлээрээ Бурхан биднэртэй хамт байгаа учраас те 하나님은 그 누구보다 가장 위대하신 분이십니다. бидний Бурхан бол хинээс ч илүү те агуу. Амен. 그분이 우리의 주가 되십니다. Тэр Бурхан чинь одоо тэр 어떠한 тайван гэдэг Бурхан чинь 환난과 핍박이 있다 할지라도 그분이 우리를 붙들어 주십니다. тэр агуу гэд амар гэд хүмүүс чичрээд байгаа Бурхан чинь бидний Бурхан шүү те бидний аав шүү те цагаа хэцүү цаг үед биднийг хамгаалж амласан Бурхан шүү те. 아멘. 그렇기 때문에 우리가 계속 해야 될 일은 이 천국 복음을 전파하는 일입니다. Тэгэхээр бид нэр яах вэ? Хийх ёстой зүйлүүдийг ингэ 마지막에는 인자가 하늘로부터 내려오는 것을 보는 자들이 있을 것입니다. тэгээ магадгүй те тэр нэг өдөр ирэх үед те эзэн тэн зүр чатантай ирэх үед түүнийг анх нүднүүд байх болно гэсэн. 우리는 주님 오실 때까지
계속 우리가 주님을 고대하면서 기다리면서 복음을 전하는 그러한 일들을 우리는 계속 하는 것입니다. Бид нэр харин яах вэ? Энэ эзнийг ирэх хүртэл нь тэр замаар бид нэр алхах. Амен. 아직 나라가 임하지 않은 이 현세에 살고 있다 할지라도 무엇보다도 하나님 나라를 전파하는 일에 우리는 더욱 힘써야 되는 것입니다. Чинь одоохондоо эзний тэр хаанчлалж болно. Гэхдээ бид нэр тэр үе ирэх нь тодорхой. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. За хэдүүл өнөөдөр энэ